Gahunda ni umugoroba mwiza ndetse n'igitondo cyiza bitewe n'ahantu mudukurikiye muri, dushimira cyane kandi abantu mwakoze subscribe mukora comment ndetse mukanasharinga. Ni agaseke k'amakuru birumvikana uyu mugoroba rero, cyangwa se igitondo cyangwa se ijoro bitewe n'aho umuntu ari. Ni ukureba gato cyane ku makuru cyangwa se ku byinshi biraye bivugwa muri kano karere. Duhereye hakurya y'Ikivu, ikintu kirimo kivugwa cyane uyu munsi ni ifungwa rya za kaminuza ziri mu bice bisanzwe bigenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ifungwa ryamaganywe n'abantu benshi batandukanye, yaba ku ruhande rwa M23, yaba ku ruhande rw'abasanzwe barwanya ubutegetsi bwa Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reka duhere ku butumwa bwa Dr Denis Mukwege. Dr Denis Mukwege ni umwe mu banyapolitike bazwi cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Mu kanya gashize yanditse itangazo ubona ko ari rirerire ku rubuga rwa X mu rurimi rw'igifaransa birumvikana, agaragaza ko atemeranya n'ubutegetsi bw'i Kinshasa mu gahunda bwafashe yo gufunga amakaminuza agera mu 10 akorera mu ntara za Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Hanyuma kandi hanahagaritswe n'abarimu ba kaminuza 48. Denis Mukwege ati ubundi uburezi ku bana bacu ni ikintu ubundi gitagatifu kidakwiye kuba kigibwaho impaka n'umuntu uwo ari wese. Mu butumwa burebure bwa Bwana Mukwege ati ndamagana nivuye inyuma icyo yise condamné avec la plus grande fermeté la renomination de nouvelles autorités académiques dans les institutions supérieures et universitaires par les mouvements armés AFC M23 RDF, kwa kundi bakunze kubivuga. Ko yamagana rero yivuye inyuma ibijyanye no gushyiraho bamwe mu bayobozi b'amashuri makuru na za kaminuza mu bice bigenzurwa na AFC M23, ariko ari yaranje akagirekaho nyine ko na RDF no kuvuga igisirikare cy'u Rwanda cyagenzura mu bice nyine uwo mutwe wafashe. Ati ku ruhande rumwe abo bantu ndabamagana, hanyuma ku rundi ruhande nabwo akamagana rero n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwamaze gushyira mu kato cyangwa se bwamaze gufunga izo kaminuza mu gihe kitazwi. Denis Mukwege ati gufunga mwarabanje mufunga ibibuga by'indege, muragenda mufunga amabanki, ubwo nizagumana za Bukavu, hanyuma mubuza icyo yise réseau des humanitaires cyangwa se ibikorwa by'ubutabazi mu bice bisanzwe bigenzurwa na M23. Ubwo aho ngaho tuzaye tuvuga Nord ndetse na Sud Kivu. Ati gufunga rero za kaminuza noneho muje mwongera ibinyoro mu bibembe, cyane ko hari urubyiruko rwacu cyangwa se abaturage bacu nibura bagera kuri miliyoni 12 bavukijwe ayo mahirwe. Ubwo ni abaturage bo muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ati ndetse ubwo basanzwe baranatawe cyangwa se barajugunywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni amagambo cyangwa se ubutumwa bwa Dr Denis Mukwege. Ni umunyabukavu bakunze ubutegetsi bw'i Kinshasa butanemera, by the way buvuga ko ari umunyarwanda nawe kugira ngo agaragaze ko nta cyapfana n'u Rwanda yiranja amatangazo nk'aya ngaya akayashyiramo akantu kakamugobeko. Hanyuma ati n'ubundi musanzwe mwarangije ahazaza h'urubyiruko rwacu ruba mu bushomeri butandukanye, hanyuma igihugu muragisahura igitondo n'ikigoroba. Ibijyanye n'ibigega byari byarekiriwe kugira ngo bivane abaturage mu bukene, mu mafaranga murayanyereza mukabajyana mu mitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro ku ngufu, ubwicanyi, imiryango myinshi ihora mu kiriyo. Ati none rero uyu munsi kuba munavanyeho ikintu cyo kwiga mugafunga za kaminuza ntako mutagize murashyinguye. Ni Dr Denis Mukwege. Hanyuma rero agaragaza ko ngo rimwe na rimwe ngo ibi byemezo bifashwe, ibyemezo Mukwege arimo avuga hano murumva ko ndi kuvuga ko ari ibyemezo bibiri. Hari icyemezo cya leta ya Kongo cyo gufunga amakaminuza, akaba n'icyemezo cya AFC M23 cyo gushyiraho abayobozi ba kaminuza. Ngira ngo murabizi mu matariki abanze y'ukwezi kwa 8 nibwo AFC M23 yashyizeho abayobozi ba za kaminuza mu bice bitandukanye igenzura. Ari cyo Mukwege arimo yanga ati mwese muri babi ku rwego rumwe. Ati kuko nujya kureba uraza gusanga nta Kinshasa nta M23 mu bijyanye no kwita ku baturage mwese mwabaye abantu babi. Ati kubera ko iyo mugiye kureba musanga muri gahunda yo kwigabagabanya cyangwa se gucamo kabiri igihugu cya Kongo Kinshasa. Hanyuma rero ati nyuma yo gukora jenoside mu buryo yise ko ari silencieux cyangwa se jenoside itaravuzwe,
ubwo abantu mukurikirana amakuru nyine murumva ni cya kintu abanyekongo bita Genocost. Uyu munsi ubona ntabwo ntekereza ko igihugu ari cyo gishyiraho jenoside cyangwa se ngo cyemere jenoside, ariko uko bivuga ni uko natwe tuza kubyemera, ngo nyuma yo gukora jenoside rero icecetse, ati icya mbere turimo turareba ese ubundi igihugu cyacu kirimo kiragana hehe, icyerekezo cy'abanyekongo urebye aribaza ngo ni ikihe. Ati icyo turimo dusaba ni uko imitwe ihanganye ndetse ubwo n'ingabo za leta bagomba kwicara hasi ngo bagashaka igisubizo. Yavuze ngo c'est pourquoi nous lançons un appel présent à tous les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la recherche d'une solution à cette crise afin de faire de l'éducation des enfants congolais une priorité absolue de tous les processus en cours. Ati abahanganye mwese nimwicare hasi mutekereze ukuntu ibyo bintu byo gufunga amashuri n'iki byose mwabivamo, abana b'abanyekongo bakiga kandi bikajya mu biganiro bisanzwe bihari. Ubwo urumva hari ibiganiro bya bireba M23 ndetse n'abanyekongo, hanyuma kandi ubwo murumva hari n'ibiganiro cyangwa se amasezerano y'amahoro aya ngaya yasinywe ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize, yasinywe muri Amerika na ba Minisitiri Kayikwamba ndetse n'Nduhungire, hanyuma aza kwemezwa bidasubirwaho na ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Tshisekedi wa Kongo Kinshasa, hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka ushize imbere ya Perezida wa Amerika Donald Trump. Aha niho rero Denis Mukwege avuga ati ibyo mwemeranije byose mwicare hasi mushakisha ukuntu mwabishyira mu bikorwa, abana b'abanyekongo be kuvutswa ubuzima, cyane cyane uburezi, ndetse n'abatuye mu bice agaragaza ko byafashwe n'inyeshyamba ndetse n'u Rwanda bo niko babivuga niko bagira. Hanyuma rero akagaragaza ko ahazaza h'urubyiruko buriya ngo hagomba kuba nk'ikiguzi cyangwa se igicuruzwa cya politike cyangwa se n'ababa bashaka gufata ibice runaka by'ubutaka bwa Kongo. Bati nta kintu na kimwe tubona cyagurishwa cyangwa se cyacuruzwa ku bigendanye n'uburenganzira bw'abaturage ba Kongo, cyane cyane ubwo nabari mu bice bigenzurwa na M23. Hanyuma kandi ikindi wamenya nuko Minisiteri y'Amashuri Makuru, Kaminuza, Ubushakashatsi n'Ubuhanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse imishahara y'abakozi 80 mu mashuri makuru na za kaminuza, ibashinja kuba bafatanije na M23 cyangwa se bakemera gukora imirimo munsi y'ubuyobozi bw'uyu mutwe. Icyo cyemezo cyafashwe ku itariki ya 21, wenda ahangaha muraza kugenda mukibona. Ibi ngibi rero nibyo ubona nyine abantu nk'aba Dr Denis Mukwege barimo bamagana. Ntabwo ari Denis Mukwege gusa babyamaganye, urebye ku rubuga rwa X rw'aba Alliance Fleuve Congo, ubwo ni ukuvuga nyine ni M23, nabo babyamaganye, baravuga bati le régime de Kinshasa doit mettre fin à la politique d'exclusion des populations swahiliphones. Ubutegetsi bw'i Kinshasa ngo bugomba gushyira iherezo kuri politiki bufite yo guheza abaturage bavuga ururimi rw'igiswahili. Sinzi impamvu batanavuze ko yina abarwandofone. Hanyuma rero iri tangazo cyangwa se ubutumwa burebure, mbona hasi harimo ifoto y'abayobozi muri M23. Ndabona uyu mugabo coordinateur Corneille Nangaye Oberuwo, uriya mugabo ku ruhande ndabona uriya Nimbonimpa, uyu nguyu ndabona ari Bertrand Bisimwa. Bakagaragaza ko rero bavuga ko politike iyo ari yo yose, umwanzuro wose cyangwa se ikindi kintu cyose cyafatwa n'ubutegetsi bwa Kongo kigamije gushyira mu kato cyangwa se gushyira ku ruhande abaturage bo mu bice majoritairement swahiliphone, mu bice bisanzwe bivuga igiswahili muri Kongo Kinshasa, rwose ngo kigomba kuba fermement condamné et rejeté, kigomba kwamaganwa n'umuntu wese uzi kwamagana kandi bakakijugunya burundu. Hanyuma rero bati buriya kutabona ibintu kimwe muri politike akenshi buriya ntago bikwiye kubamo ikintu cy'ubwanzi cyangwa se ngo habe hari ikintu cyo kubona ko abaturage runaka bakwiye kuba bazira icyo kintu, ukurikije ubutumwa nyine icyo buvuga. Hanyuma rero bakavuga bati M23 ngo yiyemeje n'ubundi gukora ibishoboka byose igashyira inyungu z'abaturage imbere mu bice igenzura ndetse naho yashyize ubuyobozi.
akagaragaza ko rero ngo n'ubundi gahunda zisanzwe bavuze ngo la continuité des services essentiels, l'accès à l'éducation et la protection des intérêts des citoyens doivent rester des impératifs indépendamment des calculs politiques du régime de Kinshasa. Baravuga ko rero ibice bagenzura uko byagenda kose ibyangombwa nkenerwa by'ibanze birimo uburezi n'ibindi byose bisa nabyo bigomba kuboneka, kabone n'ubwo ubutegetsi bwa Kinshasa butarimo busa n'ubukozwa ibi bintu. Ndetse nigeze kubona mu bindi bitangazamakuru bigaragaza ko M23 bivuga ko yari yanabirebye kari yabibonye, kuko nguko byagenda kose ikintu cyitwa amasomo ngo ntabwo ashobora kuzahagarara. Ubwo sinzi uko bazabigenza, ngo bari bayibonye bari banabikenza bavuga ati bari abantu bagize gutya bagafunga amabanki denku, uko byagenda kose hari uburyo bumwe cyangwa se ubundi bashobora kuzagira gutya n'ibijyanye n'amashuri bugacya bafunze nk'uko ubona babigenje. M23 rero iravuga iti twari twabyiteguye, twabonaga ko ibyo bintu bizashoboka, natwe ntabwo twari twicaye ubusa. Hanyuma ikindi kintu mwamenya rero muri Kongo Kinshasa mu runo mugoroba nuko perezida wa Repubulika ya Angola Joao Manuel Goncalves Lorenzo yakoreye uruzinduko rw'akazi i Kinshasa kuri uyu wa gatatu. Ni uruzinduko rwavuzwe n'ibintu bya perezida wa Angola nk'uruba rugufi. Biravuga ko rwibanda cyane ku muhango wo gusinya amasezerano yo kubaka umuhanda wa Lobito. Uyu ni umushinga w'ingenzi cyane ku bijyanye no guhuza ubukungu ndetse no gufungura inzira zijya mu duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro tutagira aho duhuriye n'inyanja muri Afurika ishyira amajyepfo. Uyu nguyu ntekereza ko ari na wa mushinga w'Abanyamerika basanzwe bafitemo imbaraga, ngira ngo murabizi. Nahoze mboneje bundi abasesenguzi bo muri kaminuza zo muri za South Korea bavuga ati ariko u Rwanda nk'igihugu nacyo kiri muri kariya karere ukwiye gukora ibishoboka byose ku buryo uriya mushinga wa Lobito utaba ikintu ruhejweho. Nahoze mbona bagaragaza ko byaba byiza u Rwanda narwo rwinjiye muri uyu mushinga wa Lobito, ariko nanone ubwo byinshi nyine ni ugutegereza abantu bakareba ese Abanyekongo barabyumva gute. Abanyekongo barashaka ko abantu bazafatanya. Uyu ni umushinga w'Abanyamerika, by the way, uyu ni umushinga w'Abanyamerika, ariko nibwira ko bose bakwiye gukorera hamwe turamutse dushaka umugabane wa Afurika umuntu yavuga ngo uteye imbere. Hanyuma rero nahoze mbona mu bitangazamakuru, ubwo ni ukugenda umuntu ashimaho gato cyane twirukanka tunyarukire mu Burundi. Mu Burundi hari ishyaka bita Sahwanya Frodebu. Sahwanya Frodebu ihangayikishijwe n'inkongi z'umuriro zirimo zibasira amasoko y'u Burundi kuva muri 2011. Babitangaje rero ku munsi w'ejo. Umuvugizi w'ishyaka rya Sahwanya Frodebu yitwa Bikorindagara Sylvestre yabivugiye mu gihe rero ashize igihe hagaragara amasoko afatwa n'inkongi z'umuriro mu murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura mu gihugu hagati, harimo n'irya Kinindo ryahiye kuwa kabiri ushize. Bikorindagara rero Sylvestre yavuze ko bakomeje gukurikirana n'umutima uhagaze izi nkongi z'umuriro, akavuga ko zimaze imyaka 15 zibasira amasoko n'izindi nyubako z'ubucuruzi n'ibikorwa by'iterambere mu gihugu cyose, nk'uko rero Iris News ibitangaza. Nahoze ndeba hari abasesenguzi barimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, yewe n'abanyamakuru bagiye bafata uruhande cyangwa se bafite impande zitandukanye, bagaragaza ko ni isesengura nabonye bakoze, bagaragaza ko byashoboka ko CNDD-FDD yaba irimo yitera kugira ngo ibe yaburizamo amatora cyangwa se ibe yakandagira abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi muri bya bintu cyangwa se muri ya gahunda yo gushaka uburyo amatora ari umwaka utangwa ashobora kuzaba rubera iki cyangwa se akanyura umujyo umwe. Ni ibivugwa, baravuga bataye mu masoko ushobora gusanga hari abantu barwanya ubutegetsi, abandi bakavuga bataye mu masoko ushobora gusanga hari abantu ubutegetsi butareba iryiza. Ibyo ngibyo nta wabijyamo, ariko ni ubwa mbere nibura umutwe wa politiki mbona usa n'uwavuye mu bihugu avuga uti mugerageze, nyaboneka leta, nyaboneka ubutegetsi mugerageze turebe uko byagenze, kuko ishyaka Sahwanya Frodebu ryatanze inama n'icyakorwa kuko ryasabye leta gukora isuzuma rikomeye ry'inyubako n'umutekano hakorerwa ubucuruzi ngo hamenyekane ibituma inkongi z'umuriro zikomeza kwaduka. Abakora iperereza nabo bagomba kwereka leta ingamba zibereye zafatwa kugira ngo inkongi z'umuriro zihagarare burundu cyangwa se zigabanuke ku rugero rushimishije. Hari no guha ubushobozi inzego zishinzwe kurwanya impanuka mu bibanza bikomeye by'ubucuruzi, hari gushyiraho no kubariza ingamba z'umutekano mu masoko n'ahandi yakorerwa ubucuruzi. Abatari bakabona no gushyiraho n'uburyo bw'ubwishingizi aho hantu ku bufatanye n'abahakorera. Ibyo ni ibya Sahwanya Frodebu
ntawe uramenya uko bimeze. Gusa nabuzima n'abantu bagira impungenge batari ko amasoko yose yagiye ashya kuva 2011 ko tutigeze tubona habaho ikintu cyo kuvuga ngo iperereza ryarakozwe ryatanze iki ngiki byagenze gute. Icyo ngicyo abantu benshi baracyumva gutyo nuko barimo bakivuga. Hanyuma rero mu gusoza reka dusoreze mu gihugu cya Tanzania. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipachue tu wapi? Muri Tanzania kirimo kivugwa ngira ngo muramwumva, uwo ni Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, ni perezida wa Tanzania. Uyu munsi byavuzwe ko yemeye ubwegure bwa Dr. Emmanuel Nchimbi wari usanzwe ari vice perezida. Kuri za social media harimo haravugwa ko ngo intureka za politiki muri Tanzania zamaze gufata indi ntera. Bati hari video cyangwa se amashusho arimo acaracara ku mbuga nkoranyambaga aho ngo agaragaza ugukozanyaho kwa Perezida Samia Suluhu Hassan n'uwari vice perezida we Emmanuel Nchimbi John weguye. Hanyuma rero bakagaragaza bavuga ati ariko byagenze gute hagati ya Perezida Samia Suluhu Hassan ndetse na Emmanuel Nchimbi, byagenze gute kugira ngo bashwane, byagenze gute kugira ngo Emmanuel Nchimbi ave ku mwanya. Aka video bagiye begeranya ubufoto bwa kera n'ubushusho bwa kera bagiye begeranya, ariko nanjye nkurikije ko Dr. Emmanuel Nchimbi yari amaze iminsi avuga ko ngo bashaka katiba mpya cyangwa se constitution nshya, byanze bikunze nta kuntu batari burakaze ubutegetsi. Uretse wumve gatoya. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Uwo munsi barimo bavuga ngo nabo barajwe ishinga no kuba babona itegeko nshinga rishya. Itegeko nshinga rishya rirahagana hehe? Uko niko yibaza. Inaning'inia wapi? Tuipachue tu wapi? Rigurirwa hehe ngo turigure turi bahe? Uwo ni Perezida Samia Suluhu Hassan. Ubwo Emmanuel Nchimbi nawe urumva bagiye bateranya utuntu. Pambaneni mpate katiba mpya. Mukora ibishoboka byose mubone itegeko nshinga rishya. Uwo ni Emmanuel Nchimbi. Kasi ya maendeleo na mabadiliko kwenye nchi yetu itakuwa kubwa kuliko mnavyofikiri. Iterambere ry'igihugu cyacu rizashoboka kurenza nuko mubitekereza. Nani kasema maendeleo yanaletwa na kitabu kilichotungwa kikaikwa hapa? Uwo ni Perezida Samia Suluhu. Ninde muntu habwiye se iterambere rizanwa n'igitabura nk'uko waza ukakirambika hasi. Katiba ni itegeko nshinga ku batamva wenda Giswahili, kandi itegeko nshinga ni igitabo. Niyo mumva Mama Samia wote ninde muntu habeshya abantu ku itegeko nshinga iterambere rizanwa n'igitabo umuntu arambika hasi nk'iki. Pamoja ya mambo makubwa waliobaini kwa wananchi walipotembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Emmanuel Nchimbi bakazana ku gace bati ibyo bigira byose abaturage bacu hirya no hino bigiye kumva kubita icyumvirizo, abaturage bacu barashaka itegeko nshinga rishya. Tunageuza watu makasuku. Tunataka katiba mpya watu wote, tunataka katiba mpya, tunataka katiba. Abantu bacu twabahinde nka za kasuku. Ni twebwe dushaka itegeko nshinga tukajya kubivugira abaturage, turashaka itegeko nshinga rishya, turashaka itegeko nshinga rishya. Nenda muulize wewe kifungu gani cha katiba kinakuudhi, hajui. Nitari kuna kubaza itegeko nshinga uvuga rishyashya ryaturuka ibyo yinite ntabyo basobanura. Hajui. Ntabyazi. Katiba iliyoko sasa rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Nchimbi aragarutse itegeko nshinga dufite uyu munsi rero iri imbaraga nyinshi cyane perezida, niyo mpamvu waritsimbarayeho kandi riramuha imbaraga atanafite, riramuha imbaraga adafite, niyo mpamvu aritsimbarayeho. Siasa tunadhani tuna right, haki ya kuburuza watu. Tunachokisema sisi watu wote wafate waseme hivyo. Ngo umuntu mushaka kwivugisha abaturage. Samia umve Nchimbi. Nawaambia wana CCM katiba mpya ni kwa faida ya watoto wajukuu wenu na vizazi vijavyo. Ati twabwiye abantu muri CCM ko itegeko nshinga rishya ni inyungu ku rubyiruko no ku hazaza h'igihugu cya Tanzania. Gukorera mu rugo ntabwo biba byoroshye. Mukobwa ngo arashaka kuza kuvuga. Nawaambia asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu, katiba mpya ni kwa faida ya watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo.
Ati twabwiye abaturage ko itegeko nshinga rishya ni ryiza kuri bo kubaza abakomokaho no ku bisekuru bizaza. Nshimbi arashaka katiba mpya. Hanyuma ejo bundi nahoze mbabwira uburyo Mwanahariri yanditse ko Nshimbi bamusabye kwegura aranga, and finally yabaye forced to resign. Kama kuheshimu vitabu tungeheshimu vya dini. Perezida Samia ati yaba twubahaga ibitabo nk'uko ushaka itegeko nshinga twakabaye twubaha ibitabo by'idini, ubwo ni Quran ndetse na Bible. Tungeheshimu vitabu vya dini, si ndio vya kuheshimiwa? Niba ari kubaka ibitabo by'idini ntabwo ari byo bikwiye kuba byubahwa. Wangapi tunavikiuka hatuviheshimu? Ni bangahe twubaha ibitabo by'idini? Ubwo ni Quran ndetse na Bible. Na huwezi kuheshimu kitabu mpaka ukijue maana yake. Ntabwo wakubaha igitabo utazi neza n'igisobanuro cy'igitabo, utazi igisobanuro cyacyo. Mpaka ukijue maana yake. Hata cha dini. Ubanza umenya agaciro k'igitabo. Yewe ni ikidini, ubwo ikidini ni ibitabo byera. Ubwo ni Bibiliya ni Quran. Huwezi kuheshimu masafu yako kama hujui umo ndani ya masafu kuna nini. Ntabwo wakubaha igitabo utazi ibintu byanditsemo rwose. Ibi ni Mama Samia. Huwezi kuheshimu Bible mpaka ujue ndani ya hiyo Bible kuna nini. Ntabwo wakubaha Bibiliya keretse wamaze kumenya ngo muri Bibiliya handitswemo iki. Haleluya. Ariko sha mimi natamani sana, natamani tuwe na Tanzania. Nanjye numva nifuza, mfite inyota yuko tugira Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake, aho buri muturage azajya yumva nk'umutanzania. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Umunyatanzania mu gihugu akumva atekanye, afite amahoro mu gihugu cye. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama ndani ya nchi yake. Umunyatanzania akumva ko atekanye, afite amahoro mu gihugu cye. Uyu mbabwira ko ari Dr. Emmanuel Nshimbi watanze ubwegure bwe, ariko buzagira agaciro guhera ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Umunyatanzania wese buriya ngo bafite ikintu cy'intumbero yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Hiyo ndio nchi inaitamani. Iki gihugu kimeze gutyo nanjye ndakifuza. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunatambuana kwa utanzania wetu. Nshimbi ati nifuza Tanzania abantu bashobora kunyuranya ibitekerezo muri za politike, mu madini n'iki byose, ariko bagahuriza ku kintu kimwe cyitwa ubutanzania. Tuna kazi kubwa kwanza ya kuwafanya Watanzania wajue hiyo katiba ni nini. Nawe ufite akazi gakomeye ko kumvisha abanyatanzania ngo bamenye iryo tegeko nshinga n'iki. Anyway, nubwo nagarukira ahangaha, abantu murumva neza cyangwa se abantu mushobora kuba musobanukiwe neza impamvu nyakuri, impamvu mu by'ukuri Samia Suluhu Hassan yeguje Dr. Emmanuel Nshimbi warutangiye usaba katiba mpya, warutangiye asaba itegeko nshinga rishya byanze bikunze yari buzasabe n'ibindi. Mama Samia muri 2030 ntabwo azaba yongeye kwiyamamariza manda gukurikira itegeko nshinga rya Tanzania, ariko birasa naho igihugu ashobora kugishyira mu maboko ataraya Emmanuel Nshimbi. Ahubwo ikibazo umuntu ashobora kwibaza tunasoza, ese Emmanuel Nshimbi koko avuye muri politike ku myaka ye 54, avuye muri politike, avuye mu kazi ka leta, agiye kwicara hasi atuze, cyangwa aramera nk'aba Edward Lowassa bavuga mu mutwe wa politiki umwe bagahita bajya mu yindi? Ese Tanzania na Kenya ntabwo ubona ko bafite ikintu kimeze nko gusa cyangwa se cy'ubudasa, aho president ndetse na ba vice president badakunze kuvuga rumwe? Murabizi bya ntabwo ari Raila, ibya Uhuru Kenyatta na William Ruto byarangiye bashwanye, uretse ko Ruto yashinyirije bikarangira manda irangiye, ariko mwabonye bya Ruto ndetse na Rigathi Gachagua aka Rig G nabo ntago byamaze kabiri, birangira bashwanye.
hanyuma ibya Tanzania, Emmanuel Nchimbi nawe yari amaze iminsi 295 ku butegetsi, none biranze. So wa Tanzania munakwenda wapi? Reka nsoze ne gufata umwanya munini gusa, ibindi tuzabivuga ku munsi w'ejo. No gufata umwanya ngo tukitereka gusa, icyo abantu bamenya nuko muri Kenya yakuyeho ibyo gusaba umuntu ushaka kwiyamamaza kuba perezida, guverineri cyangwa se kuba mu nteko ishinga amategeko kuba afite impamyabumenyi ya kaminuza mu matora ateganyijwe umwaka utaha. Bata umuntu apfa kuba azi gusoma no kwandika, yahaza Kenya akayizunguza binyuze mu zihe nzira, yayizunguza binyuze mu zihe nzira, nibyo bavuze. Anyway, reka mbashimire, akanya kabaye kanini ariko byari ngombwa ibintu mu bimenyere. Tugiye kuzajya twicara nyine umuntu yitereke gatoya cyane, ubundi turebe nyine ko ari ikintu tuzagiraho mu busesenguzi. Ubwo rero mukora subscribe, mukarayikinga, mugasharinga, mugakora comment. Amajwi bitagenze neza ntabwo biba byantarutseho. Ubwo naho ku munsi w'ejo. Bye bye.